Nošenje prijavov za licitaciju zakončene za včerajšim dňom a prijavilo še vece od 60 zacikavenih pольопривредніков. Licitacija bude okončena 17., 18. i 19. februara. U Bačínskim hotare žem bude na licitaciji 17. februara. Žem še dava na 1 rok, najnižša cena u Opštini 8, a najviša 46.000 dinari. Mesni zajednici Bikić i Berkasov nemaju u svojih hotarov državnej žemi, da statkare okreme u Bikiću maju veljke brigi jak obezpečić potrebnu pokarmu. Za Bikićanjoh po toti roki, keď žadali bula obezpečena žem u Jameni. Premajski viljiv tam žemi vecej njet, a jak pomoć tamtejšim statkarom, včera z Bačkoho upravnog okruhu stihla pomoć šleper Baloh Beteljini.